Angifika kulela jele leli singena. Yabo? Ngizwa usihamba phezulu kwamanzi. Ngitshela iqiniso. Yabo? Bangibuza bona la kwenzakalani indaba lana abadayi le jele leli lisove lephuka amapipe izinto ezinjalo zibolile. Ijele lakudala. Abantu ukuthi vele nje ukutshela nje straight ukuthi endoda ngeke usukele ngaphandle ubuye uzosigagela. Angeke vele lokho sikuvumele. Uthabuka ukuthi uyalimala. Awuvuka ekseni emncane kakhulu lo mdoko lo abakuphakela wona ejele. Uthabuka uamanzi. Even nanoma ungalibamba so uchitheka konke vele. You must be careful. Awuzisende vele bakhonsela lona yabona ukuthi isa ukhalela lo ochithekayo umdoko. Uthi indoda wawuchitha. Mncane lo mdoko but usawuchitha. Yes, welcome back to yet another episode of Free Align with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV. Another episode loading, another episode that you're gonna catch up today. Go by the name of Aishan Lottery. Aishan Lottery. My name is Aishan. My surname is Lottery. From IT? Yes. Okay, but to Aishan Lottery. Yeah. So we know what Lottery. Showcase it since you know what this podcast is all about, even though I'm not good emotionally due to our cameraman. We had to with this on so anyway, yeah, hope you're gonna enjoy this episode with Lottery. So Lottery for sure. Fethu chuthi ngicela ukubonga first of all ukuthi ukhonile ukuthi uze kule podcast uzosibekela nawe udaba lakho ngoba sithini masitshela ukuthi what this podcast is all about makuza ukuthi nawe khona izinto vele officer ukuzikhipha showcase yeah mfethu ngizocela ukuthi utshele abantu ukuthi uLottery ubani ukhulelephi uqale kanjani nalento crime but first nje usho ukuthi ubani kanjalo then sochubeka nami azamise nje ngama question phambili. Yeah, igama ngu-Aishan, isibongo nguLottery. Ngikhulele Eastern Cape. Ukhuliswa futhi ngikhuliswa umalume wami. Angikhuliswanga umama wami, angikhuliswanga ubaba wami. Ukuhamba kwami Eastern Cape, ukuhamba kwami ukuthi umama uzongilanda sekangitshela ukuthi sekathole impilo engcono for mina naye sekathole indlu kanjalo ukusuka kwami eEastern Cape ngiza kuphi eMpumalanga. Alright, angifika eMpumalanga ngifika bangifaka esikolweni izinto ezinjalo ngiyafunda but bengisoloko ngistudi ngishaya abantwana babantu izinto ezinjalo kuhlala kunamacala nje aza kuye umama. So umama ngelinye ilanga wenzani ngokuthi umuntu okanye uyakwada wavele wathatha imali wathi ngcono ubuyele kuphi kubabakho uye kubabakho mhlawumbe uzoba right. Alright, ngazama ngahamba ngaya kuye ubabami soloku uhlala khona eEastern Cape la ngazalwa khona. Cha, ule eEastern Cape. Ubaba straight. Okay. Lo omunye la eMpumalanga iStefada noLady. So ngicine sengikhuliswa yini iStefada sami. Alright, sengibanika iproblem ukuthi manje sekuza amacala amaningi kuphi endlini. Ngayibo, so umama gcina thatha i-decision ukuthi ngcono ngokunika imali ubuyele emuva mhlawumbe uzoba right awunobabakho ngoba i-reason yaloko futhi uthi angitshele njalo umama yimi self futhi bengihlezi ngimtshela ukuthi mina ngcono ungiphe imali ngiye kuphi kubabami mhlawumbe ngizokhona ukuthi ngibe right. Alright, wahola ubaba wanginika imali
ahamba ngaya khona kubabami. Anawe ukuthi lokhu mina engizitshela kona le angifika ngithola ubabami unomfazi unabanye abantwana. And njoba manje anomfazi anabanye abantwana umthetho walapha azange ngakhona ukuthi ngenzeni ngithobele ngoba mina ngicale vele ngimncane ubhema ugwayi and into besilwisa nobani nobaba ukuthi indoda ngeke uhlale lapha phambi kwesitupu bese ubhema ugwayi. Bona ngakhi wena? Laphana I think I was boma 16. Okay. Yeah, bengisesemncane boma 16 15. Bose secondary. Bose primary. Primary vele. Bengise primary. So alright ngicina manje sengihlala kubani ngisuke le kubabami ngahamba ngaya kuphi ngaya kumunyu antwami. Alright antwami wazama ukungikhulisa ngihlale naye nabantwana bakhe washona akashona ngabe sebangicela ukuthi bafonele umama ukuthi ngenzeni ngibuyele emuva kuphi ngize la eMpumalanga kumama. Alright umama zanga abe nenkinga ukuthi ngumntanakhe angeke angilahle. So gcine manje vele alright ngizama ukuziqoqa ngcine sengihlangabezana nani angithi mase ngibhema ugwayi sengibhema ugwayi bhema namazolo izinto ezinjalo insango yabo. Alright ngicina manje sengihlangabezana nabangani abarongo la emakhoneni. Asengihlangabezana nabantu abarongo bagcina sebangitshela ukuthi hayi man mfethu wena ngokuthi uthi wena awufuni umama akakuthengele iteki lase Pep yabo okanye bo Truworths izinto ezinjalo umtshela ukuthi mama ngifuna yini All Star. Umama ngitshela ukuthi ngiyoyithatha phi leyo mali leyo mina ukuthi ngikuthengele leyo All Star. Is there ukuthi ngicala khona ukwenzani ucommita icrime nomngani wami angithathe sihambe ngama Friday bekalove esikolweni ngoba bekafunda uStandard 9 ngale that time. Wena bosujindile? Ya mina vele bese ngiyekile vele isikolo vele ngamtshela umama ukuthi hayi ngibona isidingo sokuthi ngiqhubeke ngiye esikolweni ngoba manje ngihlezi ngilwa nabantu lapha esikolweni. So ngicina manje sengiyenzani sengiyeka isikolo sengihamba nalomfana lona esekunda sike sigange angibonisa ukuthi endoda la siganga kanje. Alright kuloganga kwethu sigcine sesiyaboshwa futhi. Ngiboshiswa yini? Ilento lesiyenza ngoba besithathela abantwana amafoni kanjalo. Khona la town. Benenza kanjani ubani ubekaya or benba ngenkani or Shuthi bebazela nje bazibuyela esikolweni nje siyahamba nje sihlangabezana nabo sivula imimese kanjalo and then balahla amafoni phansi bathuka ukuthi abobani laba sibathathele kanjalo. So kwaba kuba nento ukuthi ibhadi vele siboshwe and ngiboshwa naye lo muntu ongifundise yini isekunda idorobha. So nipimpa ubani uRamakhata bese wakena ngani ukuthi ngiyashaya abazibanibani? Shuthi laphana bekusokuba icrime beyiningi kakhulu that time boma 2008 siya kuphi ku 2009 futhi early ku 2009 siboshwe kanjalo nalomfana asiboshwa ke alright basitholela amaloya kanjalo umama wakhe umkhulu wakhe lo mngani wami amtholele ini iloya nobaba angizama ukungithola iStefana sami sizama ukungitholela iloya ukuthi bangikhulumele. But still mina bathe baqeda ukungitholela iloya ngibona ukuthi ikhanda lami vele belomile still ngaqhubeka ngaganga. So okay bathi mabantholela iloya bese nahlala isikhathi esingakanani phakathi njengoba the first time ngibotshwa azange ngilale nokulala? Cha lapho azange sahlala isikhathi ngoba manje bese sebancane kahle besikhulunyelwa amaloya kanjalo ukuthi mele sihambe sibuyele esikolweni izinto ezinjalo.
ngiyacabanga ukuthi sahlala into engaboma 2 weeks phakathi. So mawucala nje before sizoqhubeka ngokunye ngifuna ukwazi ukuthi for the first time uboshwa bekuthini kuwe enhlizweni yakho or nangaphakathi environment oyibona njani? Asengena ngaphakathi ejele kunezinto eziningi bezingizwisa ubuhlungu njengokuthi manje ngifisa ukubhema ugwayi njengoba ngichazela ukuthi umuntu obhemayo. Thola ukuthi anginawo lo gwayi. Yabo ngiyambona nanga umuntu uyabhema wayibona izinto ezinjalo. And manje lo muntu lo mngani wami umuntu ukuthi bekalijwayele ijele sengikhuluma ezinye izinto yabo. So angikhuza ngitshela ukuthi endoda into yomuntu ayiceli la uzohlangabezana nenkinga. Wabo ngcono thina sizama ukuthi sifone sazise abazali bethu ukuthi silana bakhona ukuthi beze lana basivisite sikwazi ukuthi nathi sizithengele lokhu kwethu esishoda. Wayebo so kula mina ngi-understand khona mara mina la lokho bekungizwisa ubuhlungu ukuthi buka manje ngiyazisokolisa manje sengiyahlupheka anginagwayi angina anginanto zogeza anginamashidi. Wabona bakunika amashidi amanye ukuthi unawo ukuthi ubone ukuthi angeke uzulale ngale shidi. Ngabona kuyabanda futhi mara bakunika ishidi bakunike naleyo ngubo leyo and awubeka leyo ngubo leyo kule phezulu kwale shidi still iyakuhlaba le ngubo iyahlaba. Moyile ngubo lezi ezigrey. Iyangihlaba le ngubo yabona izinto ezinjalo bezingizwisa ubuhlungu wena. Mawuphuma then wena wabuyela vele. Ngabuyela kiyo vele icrime. Bengizitshela ukuthini indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngizithengele ini lokhu mina engifisayo njengamateki ikipa izinto ezinjalo yabo ngoba uma ungitshela ukuthi angeke akhone ukukwenza lokho yena usebenzela lo ukuthi ukuthi siphile kanjalo. So mina ngokuthi vele bengizitshela lokho ngizitshela kona ukuthi njengoba mhlawumbe angafuni umama ukungithengela lezi zinto ukuthi mhlawumbe bahlukana netime lami wabo izinto ezinjalo le nto le beyingilimaza kakhulu ukuthi ubaba mule umama mule ayibona into enjalo. So bengingilimaza ukuthini uthi lezi zinto ngcono mina ngihambe ngiyozifunela zona ngiziphandele zona lezo zinto. So ngicina manje ngiboshwe naye lo mfana lona njengoba sengiboshwa ngi1. Bokwenzani ke lapho uzofihla still bekuyile crime ngoba ile inkunzi le bengiyenza ngoba into ukuthi vele engayifunda ungafundiswa uye lo mfethu lo mngani wami yiyo inkunzi ngayibo. Yiyo into bengizitshela ukuthini uthi ayinyazi musangiye edrobheni ngizokhona ukuthi ngibuye namafoni yana i2 wazi ukuthi ngiwathengise ngithenge lokho engikuthengayo. Alright bese le nenye ngiyayiphuza le kanjalo. Kunjalo. So manje njengoba mawufahla kwesi2 so u1 lapho ile inkunzi ebophayo. Ile inkunzi still engibophayo. So lapho wahlala isikhathi esingana. Lapho ngihlale ngiboshwe ngolukhuza ngaba nebhadi ngaboshwa ngani ngoDisemba and yathola ukuthi umama uhambile uyikhaya kuphi eEastern Cape. Ngifonela ilokhuza alright ngidlula umuntu la emva kwepolice station ngimbona ukuthi hayi manje umakhelwane wami usikhumbuzo lona ngimmemeze ngithi isikhumbuzo bengicela ukuthi utshele umama ukuthi ngiboshiwe. Angiphendula ukuthi endoda umama wakhe akekho uhambile use-Eastern Cape ukhayikini umuntu okhona ubabakho. Ngathi ngicela ukuthi ungibizele yena and kwamampela udlulisile leyo message. Kwamampela ngaleyo Saturday ngambona ubaba afika bangibize epolice station. Ayishani notary ngavele ngajabula kanjalo but visit ubaba sekangitshela ke sekangibuza ukuthi yini kwenzakalani. Senyamchazela ukuthi hayi baba mina bangisukele
ngayibona angiyenzanga lento le ini nani ubaba bengangitshela ukuthi phuma kule zinto zakho zokuganga ngoba manje zizokumikisa ekudeni yabo but mina bengizama ukwenzani ukuziprotecta ngizivikele ngibachazela ukuthi hayi mina abangisukela bangibopha ngizihambele ngayibona phakathi kwekotazi so baba bekanongibuza amanye amagama ukuthi out of the blue bangasuka kubo bonke labantu abagcwele la why mele ukuthi balande wena should khona into yenziwe net ukuthi afuna ukukhuluma ini lelo qiniso bayibo so alright ukuthi vele nami bengisese umntwana bengizama ukwenzani ukuzivikela ngingakhulumi ini into straight ukuthi hayi vele baba ngikangile kuso bengizivikele ngichaza ukuthi no mina lokho angikwenzanga izinto ezinjalo so manje ukuya ngoba la ngithe mangibuza ama-question abhaya wabona ukuya emajele amaningi and futhi khona la ufahleke khona for 15 so awusilandele mhlambe ukuthi ufika kanjani kula majele abhaya and nakule 15 years uhlabela kanjani njengoba ngisachaza ukuthi njoba sengiboshwa ngi-1 ngifonele ekhaya ngibona umakhelwane angitshela ukuthi umama uhambile ubaba ngichazela ukuthi yena akanalutho ukuthi angangikhiphe ejele alright ngihambe ngitrayela kuphi ejele laseBhetali alright angisetrayela kanjalo icala lenzani langigweba ngoba ngicala ngivela phambi kwani magistrate azange vele yangihlekisa okanye yangidlalisa bavele bangitshela ukuthi you Mr. Lottering you again yeah after 2 months back ibula enkantolo manje uyabuya futhi ayibona leyo nto leyo leyo nto leyo igcina manje seyenzani iyenza ukuthi manje ngihlangahlangane emqondweni at the same time ngisakhuluma i-statement ezifanayo khona lapha ecourt and awukhuluma lapha ecourt bakurecord izinto ezinjalo and mina angikwazi lokho ukuthi bakurecorda bayibona njengoba manje sebangibuza ukuthi wena Mr. Lottering usitshele ukuthi wena bakubambe endaweni eso and bohamba uyi-1 izinto ezinjalo yabona so ushuthi namanje usitshela nje amanga ngayibona into enjalo bagcina manje sebenzani sebangigweba sebanginika yini isentence yami asebangigweba la eBhetali akuhlali umuntu abamgwebe mhlawumbe bo 15 years awucala nje bo 10 years up bakhambisa is there ukuthi mina singihamba kuphi ejele laseBhetali sengiyekusuka eBhetali ngaye ejele laseMataji ikhona le ngaseLimpopo nje province angifika kulela jele leli singena yabo ngizosamba phezulu kwamanzi ngitshela iqiniso yabo samba phezulu kwamanzi ngiyazibuza ukuthi la kwenzakalani ngibuza lamajita lawa engisuke nawo eBhetali yabo bangibuza bona la kwenzakalani indaba lana abadayi lejele leli lisove lephuka amapipe izinto ezinjalo zibolile ijele lakudala so mawuthi uzwa ukuthi uhamba phezulu kwamanzi bebanivalile or cha shuthi asingena vele phakathi kwejele vele shuthi izandla mele zibe la basimikisa bathi sibambe ibona yafanga dimiri ijele vele angungena mele baniseshe basesha kanjalo sesamikiswe emaseleni kanjalo alright nalo lelo jele leli iMataji nalo still licishe lifana nani neBhetali alihlalisi ama maximum shuthi da mele uhlale boma 2 weeks boma 1 month bese bakudlulisa bakumikisa kule jele leli bathini utama sentimoli lisebenzisana nabo ukuthi lejele leli eluyikutama sentimola line amount yeziboshwa ezifunayo
3,000 something neta ngisakhumbula kahle ukuthi mara 300 yamabhantinti abawafunayo, which means if akakagcwali laphana okwanye ispace asikho, angeke baze bakuthathe laba basematachi bakumikise eKutama. And le inkinga ma-toilet awasebenzi matachi, wabo sesikhalela ukuya kuphi eKutama ngoba basitshela ukuthi hayi majitamani igawula lena lishapu nompahla zishapu nethi ijele ukuthi lizimele and ijele ukuthi ligcoba yini private clothes, yabo awugcoki i-orange ebhalwe prisoner shuthi impahla nje eplain, kune blue prison, kune green prison, kune yellow prison. So alright, hayi sincenga nyana bagcine sebasambisa sesiya kuphi iyo leyo Kutama yakhona. Iyo ke lapha yana ngifike ngahlala le lokhuza leminyaka eminingi lo iqedile yonke. So mawuthi la ebamnikise khona eLimpopo ukuthi yini iKutama Sentimore leli before imatachi ama-toilet wangasipala mayibe kwenziwa kanjani angabe ufuna ukushaya number 2 esane lapha bekuba nenkinga vele asophethwe itoilet ngoba kunabantu ukuthi vele nje ukutshela nje straight ukuthi endoda ngeke usukele ngaphandle ubuye uzosigagela, angeke vele lokho sikuvumele and uthabuka ukuthi uyalimala and once ungacala nje ungazimoshela bakushaya. Angithi amavenda isiphambana ngani ngelimi ngelanguage, wabona asizwani ngelanguage ukuthi hayi labo clever laba basuka leJozi bafuna ukuzosibhayizisa kuphi la eLimpopo eKaslete eLimpopo bese sekusukuma isinto gijima amaphoyisa sebanilimaza kanjalo okanye sebakulimaza, bayibona. So out of wonke lamajele othi wavayile ibhetali njengoba usuke and ecaleni just buhlele emaseleni bekunjani first time wakho ungena nje ejele like phizimasi kumele ugcobe, how was it and then approach yamabhanditi approach kanjani? Uqala wami vele ungena ngaphakathi sebangisentensile vele ngoba leminyaka lena abayibiza lapha ecourt beminingi kakhulu, shuthi bengitshela ukuthi vele ngiyofela khona ejele, angeke ngisaphuma, yabo ngoba ngitshela ngabo ma 30 something years izinto ezinjalo. So dayilengi bengilimaza kakhulu umoya ukuthi vele ngiyokhulela phakathi kwejele, vele shuthi ngizenzile vele, yabo akekho umunye umuntu engimkhalelayo kwanye ngimblamayo, bengiziblama mina ukuthi buka manje sengisifake entweni enjalo and kumanje ngiyacabanga ukuthi umama angeke abe nayo leyo mali leyo yokuthi asuke lana aye eLimpopo athi uyangibona. Ngo asekunjalo ke ngiyaqhubeka ngiyacontactana nolady kanjalo, ngikhulume nomama ngichazela ukuthi hey mama la ngisengiyazisola ngenze ukuthi nokuthi ngisengigwejiwe and mina ngalesikhathi bengifona ubaba wafika wazongivisita wangichazela ukuthi wena awukho se-Eastern Cape ngoba bengazi ukuthi uzoyenza iplan uma ukuthi bangibheke bangikhiphe before igwejwa kanjalo. Okay, sengisho impilo zejele like ijele like ngizwa amajele e3 that's why ngifuna ukuthi ebhetali wamohlala le ucala ukufika like yabo ucala ukufika endaweni kunalento yokuthi manje ngisendaweni bengithuke kakhulu ngoba it was my first time ukuthi manje ngigqoka impahla ye-orange. Lokho kwangithusa kakhulu lokho ukuthi impahla lena nanoma simele sihambe siyophaka sihamba duze nebonda kanjalo emthabuka iline isuka kuphi from la eGrillini liya until kuphi phakathi ekitchen. Wabona ngibuka labantu laba bafule so njengenyoka so bayongena le phakathi bengivele kubambane nenwele. Kubambane nenwele ngibona ukuthi la inkinga le. Futhi kuyathusa.
ya kuyathusa vele, kuyathusa kakhulu. Abekho bazama ukuthi mhlawumbe befuna ukwenza umfazi ngoba benza abafazi na. Ya izinto ezinjalo angithi njengoba lo mfana lona ngikuchazela ukuthi uyangikhuza ngani ngogwayi ukuthi ungaceli into yomuntu ngoba ucela into yomuntu uzosoloka aqhubeka kunika and sekakunika kuzoba neproblem ngoba uzofika afika kuvusa uyabona asekakuvusa wonke umuntu uyabona ukuthi hayi soloko lo muntu lona udla izinto zalomuntu like ama-cold drink, ugwayi, izinto ezinjalo, ama-snacks, yabo. Wena uzitshela ukuthi mhlawumbe lento into ukuthi uyakupha njengobuntu. Angizwisisi, angiphinda ngisuke ngibuya la ngaphandle. Manje labantu laba ukuthi balimele imiqondo. Angizwisisi. Futhi akakubuka so ubona umfazi. Na njengami vele nje ngomhlophe so akangibuka nje uzibonela yena. And then uthola ukuthi ngaleso sikhathi ngigcwele nenye enga. Ngigcwele enga kakhulu vele. Vele ungaqala ukukhuluma into ezinjalo vele besicabana. Sicabana vele ukuze manje kuzogijima kuza amaphoyisa. Bazosilamula. Yini sesiyalwa manje ukuthi hayi wena ucele ugwayi wangipha ugwayi wabuya sewangipha ukudla wabuya manje sewongilethela yini lokwempahla zakhona bayibiza yini imisiko ngoba vele bakunike nje ibhruku elikhulu bakunike neshirt elikhulu babona sekabuya manje ungibuke wangikala ukuthi hayi le bhruku leli ngamnene naleskipa lesi singamlingana sangaphandle ngayibona hayi ntwana yambamba so babo endoda ungakhulumi nabantu abo hlala la izinto ezinjalo amtshela ukuthi hayi khona ndoda mina nginama homeboy and njoba manje sengizwile ukuthi kunama homeboy wami kumele ngiye ngiyosocialize nabo ngoba ngizithandela ibhola izinto ezinjalo yabo ngizwe ukuthi ngiyosayina kuyiphi team izinto ezinjalo. So izinto ozikhipha ngazo busy lapho sokhuluma masule ukudama ke ukudlala ibhola ngala. Okay. So yini into ekwenza ukuthi ozelayo nangabe ufuna ukudlala idisc or ufuna ukufunda or uyajima or ikephi uyazichuzela wena ukuthi uyazichuzela bafo ngoba angeke ulale esukele ekseni until kusasa ekseni yabo silala phezulu kweinsimbi zalimaza le insimbi laba abanye abantu bazokutshela vele ukuthi not you must exercise wabo umbuzo ukuthi why kumele ngi-exercise ukuthi hayi mbuka le minyaka le olenzayo ngoba bayibhala iminyaka la ethikithini lakho bakubhala so bangitshela ukuthi le minyaka le uyenzayo ufuna u-exercise udlala ibhola izinto ezinjalo babo angeke nje usilande nje straight so lesibheba uzohlangabezana nezinto eziningi njengezifo izinto ezinjalo ugule amathambo izinto ezinjalo yabo so ngagcina nami ngibona ukuthi hayi man uqinisile lo muntu lona akangitshela ukuthi kumele ngi-exercise ngidlala ibhola asengidlala ibhola ngiyabona ukuthi sengiyakhona nokunikiwa ini amagwayi siyama-player sisonke na ugwayi na izolo yabona bese sengiba nento zami sengiyakhona ukuyokhalela ubani ucoach ucaptain ukuthi captain no man mina nginenkinga inkinga yakho yini inkinga yami ukuthi at that time asengifonela umama vele beyifaka ku voicemail straight ifone yakhe angimfonela ngifaka ku voicemail and uthabuka ngaleso sikhathi ngimfonela so ngifuna ukumcela yini into ozogeza kanjani yabo ivisit inyana alright ngelinye ilanga ngimfonele ngimthola umama angitshela ukuthi angeke ngikhone ukuthi ngiye lapha ngoba lapho la ukhona bangitshela ukuthi kunabantu abaviyayo so angifuni ukuthi labafana abayi2 ebezemva kwakho bakuzonde bathi wasibulalela umama so ngcono ubekezele ngoba sasihlezi sikhuza nangihlezi ngikutshela ngithi athini umama athi ngihlezi ngikukhuza isha unokunqampula ke azingithi isha ungamangali ushigama la ushigama lama athi isha ngihlezi mntanami ngikhuza ukuthi
lento yakho lena uhamba ukhuthuzana nabantu at the end up uzo-end up usejele and asosejele uzofuna mina ngikusize futhi and ube uwazi ukuthi isimo sami ushiye sinjani wangizwisisa wena bafo so alright angitshele lawo magama because bengihlezi wabona amajita akafona ngalamakhadi ngicela ngicela ungishiyele i2 rand ne-just nje kunenenye inamba ngifuna ukuyizwa ukuthi yaringa wabona ngihlezi wabona ngizama ukuthi ngicommunicate nayo umama ngicela ukukhuluma naye bese nginaboma 1 year 6 months ngiphakathi yabo so lokhu ngiyazama ngigcina sengenzani give up ukuthi hayi kwamampela umama nje bayasishintsha ngitshelile ukuthi mele ngizibone dala ngikhozi yabona and ungitshela iqiniso vele alright ngichube ngizidlala ngizitsheleni ukuthi hayi ngizodlala lokwamabhola futhi mina mele ngenzeni ukhuphule ini performance yami ye-disc ngijime strong ngidlaleke lelo bhola kanjalo banginike lo gwayi banginike lezo zinto leyo mali engicelayo khona ukuthenga into zogeza khona ukuthenga ukudla into njengama AC ama-movite izinto ezinjalo ngoba manje awukuvuka ekseni emncane kakhulu lo mdoko lo abakuphakela wona ejele and ujabuka uamanzi even nanoma ungalibamba so uchitheka konke vele should mele you must be careful angizisise and vele bakuphonsela lona yabona ukuthi isani ukhalela lo ochithekayo umdoko uthi indoda wawuchitha mncane lo mdoko but usawuchitha angizisise izinto ezinjalo so ezinye iboshwa yiwo zivame ukwenzani zihlanganisa ama-visit zenzele ukuthi zikhona ukuthi sithenge ama-movite ama-AC izinto ukuthi azipheli wabona ukhona ukuthela le movite njenge-AC uyakhona ukuyithela phakathi kolo mdoko omhlophe uyabona nalo spoon soshukela le abakuphakele yona lapha ayizwakali mara awuthole ivisit wakhona ukuzithengela i1 kg yakho yazi ukuthi izoqhubha inyanga yonke until uzobuyele futhi evisit ngoba uyababuza ukuthi njoba nihamba manje nizobuya nini bakuchazele so mina vele njoba ngingilapha yana eLimpopo vele azange vele beze game vele umabe angitshela njengoba ngichazela ukuthi bengisoloko ngimzama ngagcina sengimthola ngikhuluma naye ngagcina umtshela mama ngikhala ngezinto ezisona angitshela kahle uma ukuthi no wena ikhulumisana nephoyisa ukuthi mina ngenzeni ngumtransferele imali angeke ngikhona ukuthi ngifike le omncanyana wabona ukhathi ke lapho na sengibuye emzimbeni khathi ngiba right emqondweni wabona ya ngoba asengikhuluma iqiniso bengekho right ya emoyeni wami bengekho right ukuthi isani ukube manje ngaphandle kube manje ngikuphi wabona manje ngikhiyelwe manje yabo ngivalelwe njengenkomo wayibona izinto ezinjalo ezingizwisa ubuhlungu ukuthi why mara ngiyenze izinto ezikanje buka manje sengikuphi manje ngiseLimpopo wayibona nalabantu laba le language abayikhulumayo angibezwe wayibona bakutshela straight bare hapha ndihayane la kusekhaya la so manje ngikuzwa more ngendaba zeyiboshwa ukuthi ungasiceda isigwebo zira ufuna ukuhlala ufuna ukuhamba sekuya ngawo ukuthi ufuna ukwenza so mina i-question mhlawumbe ngifuna ukubuza wona Mjida don't you think ukuthi mhlawumbe i-system kumele kube ukuthi vele uma uboshwa kuba nento ozoyenza ekuseni vele uyavuswa mhlawumbe ngabo 6 ukwenza something ngabo 4 every day until ucede isigwebo sakho ya vele kunjalo na Mr ukuthi awuvuka vele 5 o'clock ama-light mele bathole umbhedo wakho uvukile ustreshile ya ugezile futhi unithi but emini mawufuna ukudlalela abanankinga so ngicabanga ukuthi kumele ube na something ongayenza emini
or mhlawumbe umthetho uthi njengoba usho ukuthi uyavuka ngo-5 mhlawumbe ngabo-7 uyagawula ngo-8 kune-activity ekumele uyenza vele uyachuza ukuthi wena ufuna ukuba sekhwayini ufuna ukuba sediskini or ungengadini or uyashuna lo vele kungabi nomuntu ohlalayo njengoba wena usho ukuthi uyazikhethela ezifuna awucabanga ukuthi kungaba ngcono umthetho ngoba ngawenza ukuthi kube njalo sonke isibonelo kunjalo vele bafo uwe ozoziphusha ukuthi mina manje ngifuna ukuyokhuluma nani ne-sale committee. I-sale committee umuntu osiphethe la eseleni, umuntu esamkhetha thina sisonke ukuthi hayi ndoda thina sizothuma wena emaphoyiseni asinenkinga mhlawumbe izikhalo zethu sibatshela ukuthi asinamashidi lana kuyabanda lana nalamawindi aphukile kungena imimoya izinto ezinjalo yabona. I-committee vele into enjalo wabona bafu. So manje endabeni zokuthi mhlambe inombolo or kanjani wena udecide ukuthi uchoose iphi inombolo nangabe wayithatha? No, ushuthi indaba yenombolo wena bafu uthi ungena jele najele la ungena khona bakutshela vele nimile ninonke lapha e-reception banibuza amaphoyisa ukuthi ubani oshaya umthetho la.